Abona mesingena sixolise nje ukuqala ukuba lethi ngezinto mazidileya lapha nalapha ngokuba busy kwabaphathi beni bafika bebona bebelethi kuyisimo sokuba busy lapha nalapha bebambile kodwa mangithi la ekhaya mengingena ngithi abantu bale ekhaya ngithi ngibizeleni umndeni lo bathi umndeni wasekhaya ngathi mina kungaba abantu bale ekhaya ngiyabaqoqa bonke abantu ngathi ngiyabahlanganisa ube ngathi ngibona ngabe ukuthi bangimasikhulula noma baqala phansi nje abantu abasazisayo ukuthi kahle kahle kwenzekani kuyikiwa ngoba yabona mele ukuthi ngibizeleni umndeni wathi umuntu labantu baleli ekhaya mebe bodwana mebe bonke wathi umuntu ngabe ngiyabahlanganisa nje abantu angabithi mina no ake sidile entweni engathi inhlambuluko nje yethu siwumndeni angizwa thini abantu bale ekhaya kube ngathi bayahlambuluka nje bebodwa kukhona indawo ngathi bayakhululana lapha nalapha manje mele ngithi ngibizele umndeni khona into lokuzibonza lokho ngishonisa phansi ngibizele umndeni umndeni wasekhaya ke naye lo bathungeni wasekhaya benaye
ke